The QuickTimes News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Ni nyuma yaho rero u Rwanda rwarumaze icyumweru rwakira irushanwa rya Shampiyona y'isi y'amagare yaberaga mu mujyi wa Kigali. Visit Rwanda nayo yabaye umuterankunga wa Los Angeles Clippers na Los Angeles Rams zo muri Amerika. N'urwego rero rw'igihugu rw'iterambere RDB aho rwatangaje ko Visit Rwanda yabaye umuterankunga wa LA Clippers ikina muri Shampiyona ya basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA, ndetse rero na Los Angeles Rams ikina muri National Football League. N'amakuru rero yatangajwe kuri wa 29 Nzeri 2025. N'ubwa mbere rero ikigo gikomoka muri Afrika cyamamaje muri Shampiyona ya basket muri Amerika NBA, ndetse ni umukino wa America Football National Football League NFL. Byitezwe rero ko ubu bufatanye buzafasha u Rwanda kugera ku ntego yo kwinjiza miliyari 1 z'amadolari bitarenze umwaka wa 2029 binyuze mu bukera rugendo. Hashize rero igihe Visit Rwanda igaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa bitandukanye, ari byo byiganjemo umupira w'amaguru, aho ibiheruka bikaba byari urugendo yakoranye na Arsenal mu kwitegura umwaka w'imikino wa 2024-2025. Icyo gihe rero Visit Rwanda yamamajwe ku kibuga cya Sophie Stadium iri mu mujyi wa California, aho yongeye kugaragara mu mukino wa NFL wahuje Los Angeles Rams na Indianapolis Colts. Nyuma y'uyu mukino RDB yahise itangaza ko yatangiye kuganira imikoranire na Los Angeles Rams iri mu makipe meza. Kugeza ubu akaba ari amasezerano azagera mu mwaka wa 2029. Si gusa rero kuko Leta y'u Rwanda yanatangaje ko yanagiranye amasezerano na Los Angeles Clippers yo muri Shampiyona ya basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Les Clippers ifasha u Rwanda kuvugurura ibibuga bya basketball mu Rwanda. Icyo ni cyambere izayifasha. Ikindi ndetse ni ikipe ishamikiye kuri yo ikina mu cyiciro cyo hasi G League ya San Diego Clippers. Izatanga rero kandi amahugurwa ku batoza b'Abanyarwanda buri mwaka. Si ukujyayo gusa, ahubwo bazajya banahabwa amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, banagira igihe cyo kugera mu Rwanda babereke uko bazamura impano z'abakiri bato muri basketball. Visit Rwanda rero niyo izaba iri mu baterankunga bakuru ba Los Angeles Rams yerekanwe muri Sophie Stadium ijyamo abafana 70,000, no kuri Hollywood Park inzu y'imikino iri kubakwa izajya yakira imikino itandukanye, no kuri Entry Dome yakira imikino ya Los Angeles Clippers. Visit Rwanda izajya yambarwa ku myambaro y'imyitozo ndetse n'imyambaro yo gukinana kuri aya makipe yombi nkuko muri kuyabona ku mafoto. Umuyobozi mukuru wa RDB Jange Africa yavuze ko ari amasezerano azashimangira umubano w'u Rwanda na Los Angeles, hagati y'ibihugu y'umujyi wa Los Angeles ndetse n'u Rwanda. Nagize ati binyuze rero mu bufatanye bwa Los Angeles Clippers na Los Angeles Rams, u Rwanda na Los Angeles bizagirana ubumwe mu guteza imbere imikino. Aya masezerano rero yo kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda yiyongereye ku y'u Rwanda rwa rusanzwe rufitanye na Arsenal yo mu Bwongereza, Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, Athletic de Madrid yo muri Espagne na FC Bayern Munich yo mu Budage, izamura impano z'abakiri bato mu Rwanda. Ni The QuickTimes News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu.
aya makuru rero ntago twarangiza aya makuru tutabaciriyeho kuri make kuri iyi nkuru, nayo ni breaking news aho Perezida Kagame yahawe umukandara wegukanye shampiyona y'isi mu iteramakofe. Mbere y'uko rero iyi nkuru tiva n'imuzingo, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'umukinnyi w'iteramakofe wabigize umwuga Tirelessly wanashinze ishuri nyafurika ry'iteramakofe i Kigali. Amuha impano rero y'umukandara w'umwimerere w'umukinnyi wahize abandi muri shampiyona y'isi y'iteramakofe. Ni ibiganiro rero byabaye ku mugoroba wa 28 Nzeri 2025 nyuma yo gusoza shampiyona y'isi y'amagare. Ubutumwa rero bwashizwe ku mbuga nkoranyambaga z'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro buvuga ko Perezida Kagame yahuye n'umukinnyi w'iteramakofe wabigize umwuga w'umunyakameruni ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa Tirelessly uherutse gushinga ishuri ry'iteramakofe mu Rwanda binyuze mu muryango Tirelessly Foundation. Ibiro byagize biti muri iki cyumweru umuryango Tirelessly Foundation wafunguye ishuri Tirelessly Boxing Academy i Kigali rifite rero intego yo guteza imbere umukino w'iteramakofe muri Afurika. Tirelessly kandi yahaye Perezida Kagame impano y'umukandara w'umwimerere w'umukinnyi wegukanye shampiyona y'isi mu iteramakofe WBC World Champion nko gushimira u Rwanda n'inshingano z'umuryango Tirelessly Foundation Foundation Bawarire. Uyu mugabo rero wavutse mu Kuboza 1980 i Douala muri Cameroon, akina mu cyiciro cy'abakinnyi bafite ibiro byinshi twita mu rurimi rw'icyongereza heavyweight boxer. Yamenyekanye cyane kubera guhatana n'abakinnyi bakomeye ku isi nka Anthony Joshua, Joseph Parker ndetse n'abandi. Ni the QuickTimes news nk'ibisanzwe rero nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Hari amavideo menshi y'uburyo igare ryagenze twashize kuri channel yanyu, munyarukireho mwirebere maze tujye dukomeza kubana 5 kuri 5. Ntago rero twabura kukubwira ngo urakoze cyane kuba uri umwe mu badukurikira.